dini abishe garba dini bakar sabalo dini bakari ware lafatti chigenafne lafabuna andarare ware gamni isani tanan wana busete esaren dalota ti kunotire dabare dini badofu agari dini nagasa kumsa dini elemo kiltu dini baro tumsa bahara gurracha tae boru isilikimsa ifaje wako gutu tajara abagada bishan jala yaftani amma badu fi bada Ediga Haji Usman ilma sheka barpare Edira gafarobe wayane wali hare akaye wali rare Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyanki ya Islaama addunyaa jirtan hundinuu obboleeyyanki ya Oromoodhaa kan Kiristaanaa fi Waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya hoonni irraa buqqee lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jirtu zaamaleedhaan dhufee iddoo tana biiziidha turree waan garagaraatiin dhiyaadhaa invite share naa godha artist general Umar Sulaiman kanaan gama sagantaa teenyaa daqiiqaa waa xiqqoo boodee seennaa waliyaamaa inshaallah dhiyaadhaa Edira gafarobe wayane wali hare akaye wali rare kanni lafatirarte saren kajela barte kunoti ganda tarte kanni lafatirarte saren kajela barte kunoti ganda tarte warri biya rakaba achitti gumaan qaba yo isin biya galte namni garte jedana walin Sahibame ufeekutu irra jira jedha Ufeegi yoomillee kan eenyunuu dagatamuun qabne mirgay fi kan kabaysiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Alagaan nangamuu namaa mormu isii bu'aa keessaa qabaatu malee akkan ta'in quba qabaannu. Kanaaf nuti gara keenyan adda bilisummaa Oromoo dhaamsi gabaabaan deddeebifne amma ummata keenya. Damni Haji Qaasim damni abbaa duulaa kabakkalaa tawaanoo diinaa hin ta'u faanoo. warra seenaa ruufaa warra seenaa jaanoo warra seenaa ruufaa warra seenaa jaanoo dhiira gaafa harannaa dachaa warra rannaa dhiira gaafa harannaa dachaa warra rannaa gallullee wayiin gallaa hafnullee waliin hafnaa gallullee wayiin gallaa hafnullee waliin hafnaa Jinilleen amma bayee laftilleen barii ga'ee jinilleen amma bayee laftillee barii ga'ee yeroolleen amma gannaa gatteennee mari'annaa yeroolleen amma gannaa gatteennee mari'annaa gaalaanni baruu taruuf maqaa baruuf hin tarreef akkamitti wal gannaa Muju chane kufnu ufuma wal kabanna wal male enu kabna senan kan ke zikaya makan kan ke lefaya senan kan ke zikaya makan kan ke lefaya Bakki kun sini maltu kotume faya kiya bakka kan keesi kaya galata ummata keenya abbootii keenya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلايك يا خسلامة خدنيا رجرتن وندينو. وبلايك يا خورو مودا كن كريستيانا في واقع فتا وندي خيسانو سلامني خيجا خورني رابوكه حكومة يرو برات لا فجرتن تسنا دكابو جرجرتو. ديفا ما يرو مالدان دفه دوتنا دودام بيزيدا هندك أبنه متدوري غرغراتو ديما جرا وانا داداتو ديما جرا جنرال ارتيست عمر سليمان قدا غلطومي جناني لغاية دوتو اسكيسة تمولتا وان ديما جرورا دبنا ان شاء الله شير غدا وري خانيس بودر حلالو هولي يروتي يتدوري رتين ديبه دفاع چودا هنگا خراباتين تأدباتو وان درا انسي الحمد لله ربي غيا خنا نوغيف غلطني ساغو موتوما داف امسا قبنا موتوما مومچ منسترا دكتور ابيجيف لما سيداما خن لما كانوا يتساجروا خيساي لما سيداما خن لما تكبرت العالمومتي لما سيداما خن لما فوي دامتي لما لافتو دامتي نور بيتا نور وبتا هوغنتون خينيا نور بيتن نور وبتن جنيان حكاتاني سينما وما سيداما تقباجرتن اسن دغرو تنرت akkaataa itti qabuu qabdanii miti khatti qabaa jirtan akkaataa itti deemuu qabduu miti khatti oofaa jirtan akkaataa ta'uu qabuu miti kha godhaa jirtan isinin deeggarruu jechuu tanarratti maaliif haalli kun yoo tahonnaa jala kufe hin kufne yoo tahotamuu baate kufaatii teessaniif karaa bana tanaaf isinin deeggarre tanaaf isin akka kuftan hin feenu akka jiidan hin feenu akka balaan isin irra geessu hin feenu akka adawwiin isin itti heddummaatu hin feenu namni kafii hin qabne mana keessa namni mana fi keessa akka hin qabne barnuti ummata waliif hinaaf akka sabaatti akka oromotti ummata waliin qudhine ummata wal jala khiyyaatu bakka tana jira jee waliin deeggarre nuti ummata ma arralle maqaadhaan waa gudhachuudhaaf warra bararralle masaraa mootummaa keessaa Dr. Abiy baasuudhaaf halkanii guyyaa carraaqu jira warra arralle tooftaadhaan maallaqa horachuudhaaf carraaqu jiru jira warra arralle ummatan gandaan maqaa harkachuudhaaf cahu jiru jira warra arralle ummata rakkateen ummata jinqateen ummata dhukkubsateen ummata baalitiin tooftaa garaagaraatiin nama kanarraa faayidaa buufachuudhaaf bololee cahu jira ka osoo bilisummaa harkatee tana lafattiin sabachiisatin ka ummata isaa bira dhibba meeqaaf rakkate kana hafuuran baafachiisin nuti ummata sanii bar Dr. Abiy naman qabduu barate Oromoon dhibbarraa dhibbatti dirqitti harka jaatam torbaatam biyya keessaa fi alarraa wanni si jala deemu jirtuuf bar akka dhibbarraa dhibba taanee ol jala sila yaanne abbaan fedhe nun tuffatu namni mana fi keessaa duuba kan qabne ala fittin tuttuqu namni mana fi keessaa nagaa hin qabne ala yaa'iin barbaaddatu namni mana fi keessaa ka qawweetti nyaachifate qabu ka alaa ka qawweetti nyaachifatu norotu namni mana keessa ka bombi si darbu warka qabate si caw qabu nama ala keessa hojji bombi si darbachuudhaaf caw hinoratu nuti sabaan akka Oromootti cabnee jirra akka rabbiitiin maqaa masaraa seenne akka rabbiitiin fi akka qeerootiin achi seenne akka rabbiitiin achi keessa turuu jirra akka rabbiitiin yaa'u jirra malee akka sabaatti maa wal harkisnee huccuun teenya nu harka carqooytee jirti bar wal harkisnee wal laaffisnee huccuun teenya nu harkatti nuti wal dadhabsiisnee nu harka carqooytee jirti bar gaaza walirra rabnee kibriita walirra dha'uudhaaf wanni nuti godhin maaltu jira hin jiru jechuudha tanaafin sin deeggarre muumicha ministeeraatii fi obbo Lammaadhaas mootummaa tiimii Lammaadhaa waan amma Sidaama godhu jirtan tana guutuutti isin dura dhaabbadhaa isin hin deeggaru dhaabaa waan kana
hiika waan kana furmaatatti godha waan kana bu'aa isiniin qabdu isinin deggarwan ummanni illeen akka isinin deggarreen kaa haasaa jechuu tanarratti no isinin janna tarkaanfiin isin waan kanarra fudhachuu jirtan isinin deggarru ilmaan kuushi nuti wal jannee wal qabannee dibbee torbaan lamaaf dhooynee as deebinee nummaan ammaas balaa biraa keessatti ibidda biraa keessatti diina horachaa yaa'uun nun fayyaddu warra Itoophiyaa dullattiidhaaf hadaadheeyame warra Itoophiyaa dullattiidhaaf bolole warra Itoophiyaa dullattiidhaaf leellisu karaa banaa jirraa federaalizimiidhaaf rakkoo uumaa jirraa jechuu naaf gala tarkaanfiin ni barbaachisa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ka abbuttaa seen naaf gala ni barbaachisa namni hidhamuun naaf gala ana soo arra obboleessa kiyya hiitanii maa hiitanii isiniin hin jiru ana siin jira innichi jira waan inni balleesse isiniitu beeka hidhamuu isaatii fi hiikkachuu isaa isiniif isa laallatti obboleessa kiyyaan irraa hidhamee naa gadhiisaa jee Facebook irratti hin bawan oso haadhati hiitanii haadhati irraa hiitanii naa gabbaasaa mana hidhaati jee Facebook maaliif anaatu isin deeggara malee isaan waan deeggaru jiran anin beekuun danda'u anaa isin cinaa dhaabbachuu jira ilmi abbaa gadaa masaraa ba'uun qabu naa jechuu jira malee warri kaan maal godhu jira anin beeku ka isin ajjeesuufa dhufe yoo qawwee kan nu jiraatan bati jira jechuu ka isin miidhuufa dhufe yoo rasaasa kan nu jiraatan bati jiran ka isin balleessu jiru if bira tudhooysutti yoo jiraatan bati jiran badii isaanitti jiran isaanii fi isinii beeka sannan naquu jechuu gizee takka biyya jiraannee walii xabaqaa dhaabbachuun leen jiraattu akkaataan nuti ka Oromootti itti yaa'uu qabnu immoo yoo artistiin tokko hidhame hidha haa ba'u jennee gir jennee gabbaana way dubbii teenya tana yoo namni tokko hidhame amma haa gadhiifamu jennee asirraa ajaja kannina way dubbii teenya tana yoo maatiin takka waa taate asirraa barnuti sana rabbii biitti teessanii bulchaanuun jechuu jira malee akka rabbiitiin nurraa guutee nuti bar nu birattuu gabrummaan hin guuttamne ammallee warra gabroomuu fadhuu jira bar nu keessa ammallee warra gabrummaadhaan wal bulchuu fadhuu jira jaarraa kana keessa ammallee warra gandaan aangoo wali kannuu barbaaduu jira ammallee warra gandaa gandi kiyyamaa aangoos bakka san hin qabanneef didee yaa'ii godhu jiru jira yoo sabab biraa laaltan ammoo akkasii miti maaluma tarbiyaan nu qabatte akka sabaatti akka ummataatti akka ummata guddaa kana guddinni keenyaas rakkoodha naaf gala baay'inni keenya rakkoodha naaf gala heddumminni keenya cinqiidha naaf gala ammoo maali mashaqummaan addaata namarraa addatti nu mudatte nuti maa walii qudduu dadhabna maa wal cinaa dhaabbachuu dadhabna maa walii tumsuu dadhabna maa waan ta'uuf hin taane tun hin taatu jennee wal dura dhaabbachuun anammaan tana waan sidaamatti Dr. Abiy Faan gaggeessu jiran waan raayyaan ittisaa sidaama gaggeessu jiruu fi haala sidaama itti qabaa jirtan isinin deeggaruu isinin balaaleffadhaan jee malee isinin jibbaa hujii teessan hundaa'uu niin abaaraan jenneen dhimma kanarratti isinin deeggaruun jee maaliifin isinin deeggarre diinee horachuu jirtanii tanaafin isinin deeggarre mana keessaa'u diina qabdanii ka khilaash isinin nyaachifatee jiru isin ajjeesuudhaaf bar rabbiituun jayinii arraan tana hambaachoon ta'ini malee isinis duutan sila rabbiituu isinin hin fadhine warra akka hambaachoo obboleeyyan General Asaminaw Tsigee qabna Oromoon nutis Asaminaw Tsigee nu biraas ni jira bar hay Asaminaw Tsigee akka Asaminaw Tsigee qabna nu keessaa ni jira ka obboleessa jeese aangoo qabachuu barbaadu ka obboleessa masaraa keessaa baafachuu barbaadu ka obboleessa xiqqeessu bakka idduu tanammaa itti sharafee warra ni baranne jedhu tokko ka kiraan manaa irraa kafalamtu maraachuu jiran idduu tana
maaluma amriin akkana barachuu yoo akkana taate maa isin irraa nafne hayyoominni yoo akkana taate maa isin irraa nafne hay idduu tana itti dabaltee jirti maraatuu warra ni baranne jau asaamnaw Tsiggee idduu qabnaa bara nutis akka sabaatti iflaalu qabnaa jechuuf keessa deebine warra irra osoo taatee fi obbo Shimallis Abdiisaadhaa Presidenti mootummaa naannoo Oromiyaatti aanaa presidentiidha ajjeesee aangoo qabachuu barbaadu qabnu Oromoon warra muummichi ministeera ajjeefamee aangoo qabachuu barbaadu qabnu Oromoon warra lammaa ajjeesee aangoo qabachuu barbaadu qabnu Oromoon saba kanaa barnuuti numa dubbiidhaan numa siyaasaadhaan uummata biraa arrabsinee qubatti laannee gizee isaa badii balleessan wanta yenna malee asirra waan feene dubbanne ummata biraa siyaasaadhaaf amilee cabsuudhaaf dubbanne as dachaanee bar yaa rabbi baga ummata keenyan godhin yennee sunnaa lama salaannaa bar harabbii kun nurragaa ni qabna ka Asaaminaw Tsiggee kanu keessa jiru jira bar hay numan beeytanii warra bakka lama sadiitti walir dhukaasaa bakka koodhaa eessa jira maantana gullallee keessa taa'ee ture gullalleedha nyaachaa bee ililliidha nyaachaa bee dhukaasaa bakka koo ammaantana Naayiroobii keessa waraana leenjisutti jiru hay waraana leenjisutti jiru achi haareetti qabsoo ganamaa eegallajee ilma eessumaati moo gammachuu abbooyyee nama jaamu gammachuu abbooyyee nama jaamu bakka golchaa engeyyeeti moo eenyu itti gaafatamaa Booranaa ka waraana shaneedhaa bakka isaa buusee gammachuu abbooyyee nama jaamu golchaa dongeyyee kana nyaachisanii yookiis nyaachisuuf deeman yookiis liqimsiisuuf deeman akkatti siyaasaa dalaguu deemaniif waan takka dalaguu yaani isachi kaasanii gammachuu abbooyyee ka jaamu aangorra kaayanii Naayiroobii irraa Ayisellotti hoteela maal keessa galaa ture Ayisellotti ammaantana maallaqaan doolaaraan humna namaa bitu jira waraana leenjisuudhaaf humna namaa bitaa jira ummata kanaa barnuti duba kamiin biyya tana amata 20 30 40 50 bulchuu dandeenya akkamiin mee kamiin biyya tana amata 40 50 60 bulchuu dandeenya mee kamiin haqa keenya harkachuu dandeenya mee kamiin mo'uu dandeenya nuti ummata kana diqaalaan afaan Oromoo bartee hundi nu keessa seentee nu laaqaa jirti jechuudha Asaaminaw Tsiggee adda addaa nu keessa seenee nu laaqaa jira jechuudha sirri beekaa tana hogguu amma dhukaasaan achii waa dalagu jira yenne kaa'anaa arrabsu takkaayis waan tana deeggaru waan dhukaasaan achii godhu jiru Oromoo jaalatan seen Oromoo masaraa seente tana baasuu barbaada sabboonummaa qaba sittin fakkaatin Oromoo mitinni sanuu dhukaasaa bakka koo eessatti Oromoodha deem gaafadhu ijoollee gandasaa hin beeytan Asaaminaw Tsiggee hedduun nu keessa jira Asaaminaw Tsiggee hedduun nu keessa jira saniif warri silaa akka Asaaminaw Tsiggee xixiqqaan nu keessa jiran tun warri waan abaa'oo shaneedhaa tana ni deeggarra ja'an kun hundinuu irra guddaan isaanii Oromummaan qaban Kama dhugaasaa bakka kootii fi jaalle maaroo fi maarree gaara keessa jirtu tana ni deeggarra jau kunutti ka Oromoo masaraa keessa baasuu barbaadu Oromoo miti sabboonummaaf si fakkaacha akka nama sabboonummaa bilisummaa Oromiyaa barbaadu si fakka gaafa Amaarri gaafa Tigreen Oromoo gabroomsitu ka Tigree wajjin qabeenya keenya saamaa ture Harargeedhaayis lafa biraarraayis warra nuti Oromoodha jau kammoo Oromummaan qabneetu isaanii wajjin Oromoo hiisisaa ture basaasaa ture gaafa mallassan ka Oromoon kun abaa'oodha jee ganda keessaa xulub godhe Oromoo seene malee afaan Oromoo dubbata malee Oromummaan qabu nu keessa dhalatee warra guddateetu daaraa nu godhaa ture amma gaafa dubbiin teenya bakka harkatte maas masaraa san keessaa nu gabbaasuudhaaf warra gaaratti hafee falmee
galmaan oromiyaa ga'u malee kaayoo ganamaa ta'etu san irra cichee fakkaateeti sabboonaa fakkaatee masaraadhaa si baasisiisuu deema keetirra si dulchisuu deema. Think about it. Khalees nyaachaa ture wayyaanee wajjin arra masaraati seenaa wal si nyaachiseeti masaraa gad si baasuu deema oromummaadhaan qabne. Nuti maa kalloo qocaa baasnee jirra abbaan fadhee nu faarse abbaan fadhee nu arrabse irran kaayenne. Ka dhugaan galtuuf ni fudhata. Ka dhugaan ammoo oromummaan keessan jirreen fudhatu. Maaliif dubbiin an saaxilu jiru tanaa isa dhukkubsaqa. Oromoo miti minni maqaa dubbii Oromoo tana saaxilu jirruu fi isa dhukkuba isaa wanni as keessa asuma jalattuun ilaaltanii barni gartan ijoollee takka takka. Wanni nama dila kana keessa tuqi isa godhuuf bakka saasanii tuqee jechuudha asaamina siggee afaan Oromoo dubbatu ta'uu isaatiin himu jira uummatatti. Isaan garsiisu jira bar nama. Ni gartaa jechuudha jalattiif jalaa isaa futtuq jee ol ba'u nama dila kana keessa mataa ol dheeratu. Muri mataa isaa gunni akkasiin nama kana keessa ol dheerate itti marfadhu. Deem qoradhu gandasaa. Fagees. Ha ammaan tana warra Sidaama akka kana ta'u jiru Dr. Abiy viva. Dhayi Sidaama kana gurraacha kana jilbiinfachiisi. Hafuura kannisiisi qat goosisi. Abbaa fadhe jechuun jiruus ka Dr. Abiyyiif diina baay'isu malee ka Dr. Abiy irraa diina xiqqeessuu miti. Tuna hubachuu danda'u qabna jechuudha. Beekuu danda'u qabna. Tigreen irratti hin duullee bara. Amaarri Amaara irratti hin duullee bara. Guraageen Guraagee irratti hin duullee bara. Somaaleen Somaalee irratti hin duullee bara. Maaluma sabaa sablammii 83 keessa Oromoon Oromoo irratti duul. Taanaan Oromoodha jettee Oromoo hongeessuu barbaadduun nu keessa jira. Hibra beheer taanee jirra jechuudha. Liqimsamnee jirra. Isiisan gizee isiin futtuq jettee mataa ol baaste nama dila keessa muri mataa sirra. Walqixxee isiin. Akkitti nama kana beeytu akkasi. Sabboonaa fakkaatee dhiyaate jechuudha. Gaafa dubbiin qabsoon Oromootun jabaatte. Sabboonaa ta'ee dhiyaate jechuudha. Nama Oromoo qulqulluu haadhaa fi abbaa biyyoo akaakiyyoodhaan ati beeytu kanarra isa ka maqaansaa Bafqaaduun itti aantuu fi Gabra Masqeel itti aanuu fi Maarreen itti aanu isaa waan kanarra cichuu garte jechuudha. Sabboonaa dhugaa fakkaate. Eenyu jibba jechuudha. Warra akka kiyyaa ijoollee haqarra diddu. Takka kaabutta, takka jabjabbeedha. Aktivistoota akka Commander in Chief Nazir Ajinura aktivistoota haqarra diddu kana. Jibba jechuudha. Maaliif jibba? Waan inni ta'ee isa harkan isaan kun. Oromoo kan inni ta'een irra funfatanii beekan. Oromoo kan inni ta'een irra laalanii beekan. Oromoo kan inni ta'een deeminsa sarraa beeynaa jechuudha. Akkaataa inni itti deemurraa dubbii Oromoo tana karamitti akka inni oofurraa inni kun Oromoodhaaf dhaabbate moo Oromoo miti. Innummaan kun Oromoodhaa hiiteettu beeyna jechuudha. Warri imma qabsoo masaraa keessaa nu gabbaasuu barbaadu isii tana. Hubadhu. Mee Jawar jeefamu jeeka dubbatu Oromoo keessaa jira. Jawar jeefamu qabaa ka jee dubbatu jira. Hin jiru. Ha Oromoon ta'in ammoo isaa dubbatu gartan moon gar. An sabboonaadhaas hin jaammaas qabsoo Oromootiif hin qabsaa'u jira. Laal. Banadhu ija. Bani gurra kee. Guurii gurraa fudhadhu dhageeffadhu. Laalladhu adda. Baafadhu. Hin sodaatin. Kullu nafsi lubbuun tun guyyaa Rabbi fuudhee fuudhamti malee abbaan fadhe lubbuu tana nurraa fuudhuu hin danda'u. Waa balaaleeffachuu fi idagama takka takka naa barreessa. Waa balaaleeffachuu fi waajibbuun takkaa miti. Waajibbuun isa san ta'uu dhabuurraa dhufti. Waa jaalachuun ammoo balaaleeffachuun yaadarraa dhufa. Jibbinsi bakka irraa maddu qabaa jechuudha. Kanaafuu nuti mootummaa teenyaan akka Oromootti akka sabaatti dhaabbannee haif dhageeffannu. Are we doing the right thing? Akka sabaatti waan sirrii godhu jirra. Akka ummataatti waan sirrii godhu jira ni dhaga'ama. Takka takkaan harkaa jira. Maali
مالي وني نتقولوا جرو وانو متكينيا فجيداتي وانو متكينيا تجاجل قباتي جنة رابنا يفدقي فنو أرلي أرومودان مقار كتشوداف خجاو أرومودان نقدتشوداف مالك أورتشوداف خجاو أرومودان وهوري أورتشوداف خجاو هدو دقرت خق أبصو أروموتو نكما سرامباني رتوجتشوداف خجاو مو نتقاتا يجو نتقاتا نما حق أدابتت واتيكو خارلي دنتا داتين مقاي سايف قديسو برباد مقاي سايف كاسو برباد جرا قومتا چنقرفمي بكتي چنقرفمي تاو جرورا خاسو برباد قومتا قبرومي قبرو مارا هارفو رچيسو برباد قومتا ركو خيسا جرو ركو خيسا باسو رافين برباد هقو واني تاكا قدم تو ماف واني خون قدم ماف قدم مون برباد خايو واني خون قدو موف مال قلمي سا مال بوان سا مال ميدان سا مال بلان واني خون نفيدو مال جنيو قرن نقوفا فايدا في ميداسي الدبافنة اف دورة تركان فتشوفي چهودن دينيا وأكا ورموتي رينا وسوق أبنو أكا ورموتي سيداما ناشنال ليبريشن فرونت جاني ورا دورتي شاني داو جينير تراتو ريخانا خاران تنوان فد ياسر رب الرئيسا جرو يوغرتن جري كنا بني في وياني داو جنجر هو دا شاني داو جيني سيدا تولي قبا جري كنا ورني ارترا توريسان هندي هدا تولي قبا غلي ولي غلي دو في قبا امامتا ولي امامتا دو في قبا وري بودر موتمان غلچتين بانا ارترا راق اوي كتي غلي هندي نو حال الرو ولي غلي قبا هيدنا دنج اجندا الرولي قالني دفن قبا ارانت نما سيداما خيسا يبدبلبلچا خجرو وانا دادا غدا خجرو جرخنا اكجرنت بيخو دندو قبنا هردوفو دندو موتمان تنيمو اكا اورموت هيرنو تقبنو الراس الردي بيتين جان ترى هدون جچاجر جلقبر رايلا رات دغرسينو تيلمان باغداتي غون خدن ججيرم اما سن ججيرم هيرنو تقبنو قفاتو تنقفا يونا ما حلالا واغر تنتاتن يونا ما حلالا واو تاتن يو كتي خيسا دفن لالتن يو كتي نتقيتا بيتن برام بري يو كانو تدغمان امتا ولي غلي برا دبتي وانت كرتي مامتي غلمغو تاو خينيا خامن تنتاتي بي يو خانو خيسا ما خميني جرا بيتن خانو خيسا لاقمي جرا بيتن يو بساسف كيسا قمنا بيتن يو خواتي خينيا بربادو نخيسا جرا خواتنتات يو خانكو خن اكا اورمو تركچور اكا خينيت اكا غندات تركچون قبد نمني جوز نجرا قبينو تات تركان فچو في چاون نندبتو والقبن ديمون نندبتو لالچو قبنايچو اكا خن خيسا وسو جرومو موتو مانتني لولا مانتنا سيداما رتي ديمو خن حتى التمان توفتا داتين ملا الداتين تونا جل أولشته دبيتنا يوك أبناء سوات بوانسي غاريمتي الرجل اللي ورمودا خبيكم سقم نجان خدادا ورا كرام منا راقة فلم ورا منستر أدادا تاتن ورا كبينيا موياني خنبر ورا أمة سياسة خكبينيا وياني بلسومو يجو كبينيا نما سامو يجو ميتي بلسومو يجو كبينيا نما فدچو يجو ميتي بلسومو يجو ورا برو بلسوم نمني تغرين جارتي خنون دي خينيا جي ابجو هاسو جرابر ابجو تج ورا تنان اللي دمقو جرابر منا تغرين جارتي خنن فدتا كبينيا تغري خنا جي ابجو تجر ان كبينيا ابجو دو بلسوم اورمورا غبرمان اورمورا الى ما يتي في تمرات المان كينياتي وني غبرما جو اورمورا دبا موسيتي ابجونتي جمالك كبينيا شيشه كولكولو كبيني مالسي غد ربي نو سي مجرا كبيني خيسينجي ربين كينيا سبحانه وتعالى وانا تنيات وان فت وان صدقت
sadeen kana qofaa qabeenya keetii miliyeena qabaadhu tiriliyeena qabaadhu hanga feete qabaadhu maafish bu'aa takkan qabu waanati obboleessaa fi obboleettii firaa fi aalii hiyyeessaan daa'ima rakkata furaa ta'uudhaan waanati sadaqatte taati uffatte ta nyaattee garaasi jirtu tana qofaa qabeenya keetii jee rabbiin sitti mee jira maal walii qabdee mana jaarte fooqii jaarte hulaa dura makiinaa shan jaadhaabde kolkolo qabritti qullaa kee galtaa jechuudha tana hunda fudhattee barsilaa jiruun tun nama ma'aanaa jiruun galiniifitu horiidhaaf rakkata malee jiruun tun du'a qabdii gubeete jiruun tun harka qullaadhaan waalamtaa gubeete jiruun tun tazalaalama akkan ta'in gubeete hogguun asirraa galee maaliin qabadhee deemaa tana daddamtu gaafii jettutti achi deebita jechuudha wanni jiruu sii galtee maggus edaa qullaan asirraa deema okay esaa qabeenya kunis asirratti hafa abbaa afuuf eenyu beeka rabbii beeka okay esaa wanni dalagutu nuti tajaamiti okay eega akkana taate hogguun asii deemu wanni ni nan deemadhu maalii gaafii jettuuf gaafattaa jechuudha nama fayyaa qabu taate ibaadaate sadaqaate khayriite hajjiite lakkaay waan khayrii qaba isii tana qabattee qabri gaddeemta masgiida jaarte afata masgiida bitte sammaa masgiida goote quraana bittee masgiida keeyse waan rabbiin sirraa jaalatu tajaajilite tanaanii qabri gaddeemta horiinati amma dachiin furadha jettee if darartuuftun horiinati maantana fooqiin jaara jettee if darartuuftun horiinati ma makiinaan naqee biyya maarree taa jettee if darartuuftun horiinati maantana maarreen godha mixirqoon godha jettee hirriiba dhabdee fi kana wuxxifattee barsilaa aangoo qabanne ammaantana aashaa maarreetiis biliyeenara taate khadijjaa maarreetiis import exportara taate bakka suuraa saniis silaa faaxumaa maarree keenya import exportara bakka abbaa isaayyee maarreedha keenya silaa ganda keenya maarree horiinati kanatti man amtu kun hundinu addunyaa tanarra sirraa hafa qulla galta wanni qabsooynuuf horiidhaa miti wanni qabsooynuuf maqaadhaa miti wanni nuti qabsooynuuf ummata gabrummaan oromoo irraa ilaa zalaalamitti akka dhaabbattuuf qabsooynu yaa warra maqaaf qabsaa'u jiru yaa warra maallaqaaf qabsaa'u jiru yaa warra maqaadhaaf ummata fayyadamu yaa warra maallaqaaf ummata fayyadamu qabsoon oromoodhaa ta maqaati miti ta maallaqaati miti qabsoon oromoodhaa ta saba oromoo gabrummaa jalaa ilaa zalaalamaan bisuudhaati ilmoon teenya amma booda gabrummaa akkana garreef qabsaa'u jirra malee hektaara 500 fudhannee fooqirra jaab kolkolo ishiishee tanaafi miti nuti magan jenna jechuu tana achumatti isin magan warra barbaadu nuti saniif hin qabnu oromoon bilisa taatee qabeenya siirraa dalagattee hajimaa qabuus jimaa isaarraa naggatatee tajimaan qabne xayyaara bittee hajimaa qabu faantaan lafa deemuu osoo hin taane habugun buna biqilchee buna asiingee faantaan lafa deemaa habuna finfinnetti itti dhaqeef qallaa jaarratee akka fadhe deeqifachuu osoo hin taane abbaan silaa qabeenyaa san jiruun isaa irraa jijjiiramtee qabeenyi isaa irraa jijjiirame fayyadamaa naggada kanaa ta'uudhaatu faayidaa nuu qaba isii ummata teenyaa tahee gareessan arra biyyaan an jiraadhu tanatti namni gabaree irra tujjaaraan jiru qonnaan jiraata irra namni tujjaaraan jiru yoo roobni roobne qabeenyi irraa bade maallaqni isaanii qaamata kutee harkatan akkuma jirutti harkatan yoo galaanni dhufee ooruu isaanii irraa fuudhe qabeenya isaanii akkuma jirutti harkatan tujjaarri isaanii ooruu isaanii tarsadii fi 4 5 6 hoomishti kaas nawin kun numa jiru waan adda addaa hoomishti ummanni keenya akkas akka ta'u barbaanna qonnaan jiraatan taqabsooynuuf bilisummaa sani malee mata duree garagaraa baasne tooftaa garagaraa baasne mala garagaraa baasne namarraa hiisha guuttannee manaan jaarrachuudhaaf tooftaa maqaa tuulachuudhaaf maal kana bira kutu qabna qabsoon teenya masara jirti masaratti eeggachuu namni wayin beeka jahu hundinu dantaa dhuunfaadhaatiif bololee populaaritii dhuunfaadhaatiif galii dhuunfaatiif cawurra
waan masaraa jiru kanaaf tumsa dhaabbanne akka wanni tun fiinxabaatu taasisne eega wanti tun fiinxabaate booda namuu dandeetti qabuun populaaritii isaa barbaaddatu amma immoo osoo qabsoorra jirru kaanis asii waan biraa gaggeessa kaanis asii waan biraa gaggeessa kaanis achii waan biraa gaggeessa ifiifuu adda hiramnee bara ummanni nurra waldaa dalagu jira abinni nurra dalaga wayyaaneen nurra daleeyti ummanni sabaa biraa nurra dalaga nuti ka Oromoo tammoo tokkicha masaraa jiru kaga baasuu fadhu jira kacha keessa tambisuu fadhu jira kana cinaa ammas deeme masaraa jiru kana kharrabsaa turee fi xiqqeessaa ture asiin ammas waan biraa ofa naggada biraa kaanis asiin naggada biraa ofa kaanis asiin naggada biraa ofa akka waan inni bilisummaa tana inni fideetti laffaatii keessaa qabutti qooda keessaa qabutti mala addaatiin tooftaa addaatiin namni kun deemaa jechuudha ummata kana nuti khawaan kana oofuundi Oromoodha jee gadhaa pulaali sanamni kun Oromoodha yoo Oromoo taane galmi keenya abbaa gadaa ilmaan abbaa gadaa jiru kana cinaa dhaabbachuu qofarra taafokas goonu naggada biraatii fi waan biraa hunda dhaabuu qabna qabsoota na lafaa qabachiisnu waan biraa dhaabbachuu qaba wanni biraa hundi wannummaan Oromoon خانس بك ثاني توان برا خانس بك خاني وان برا خانس بك خاني وان برا بيلسوم ما تناور كقل جنة إتجنة مونة هم بيلسوم نه ويا جاتو تاني قرين كيسن فان وري خانة ماز وهم خناو إتجنة دينا مونة أبات تاني أكرموا درون أبات هتي نجد نمان نتي أرينو خمال أمالي والكوفي سوداف توفتا غرغراتين ديما جرايتو وري أصوم وام مسراجر تتنافين تمسين أمالي جاو جرو خرا غرغراتين هم ننما توان كناف أبتو أدقوتو جران تنموتو من سرتو وچو أبدانيتو هم نا أرموتي قوتو جران يادا غرغراتين موتو من تنبيانتون ددين امبين واني سرتي جرتم لفظاني والله ما رمونا كستاو راو يو فديك أباتني وان نقلين جراتن بين أما واني نقل واني نتيف قل والريادة دادا سكنتا دادا باسي ديمو جرخون ورهم نورمونا الدهيرو برباتو ورياني ورمونا بكتك تكاولي كافم نقودو جرو ورديني خيني مالي جرار ريادة خيني انفلتريت قودو جرو ورمو ماون كمان I doubt it مالف أرى أورمون وهم ديني أركانو قب وان دينا قرأتشو قب نمالي وان براتي جالت أجاون قبنو نتي أورمون وان برا سغنتا دادا باسني واني نتبتنيم خفاتي تينيا بربادن أكا نتيف دغنو نقودو جران سنساتيف أجندا تي أمتن ملاني توفتا تناف واهن دندي غرينوتي وانتي أمن نمالي وان أورمو فايداك أبدي بينو مالي وان كيشانا مان سين تتي أمن مالي وان أورمو مي تتي أمن مالي وان كان اندقرونو دي چال اندقر ورينو تي دقرو دابو قفا في الرادابت ويدو جرايتو نبين تناف چالجن نما خاسني بكتانت مالي فمني تينجا بكشان إجاد ترمتي أماري نورا قورما وجرا سيداما يا جرتي تقرأ وان براتي في نقطة جرت اسكندر نجا في براتي في أي براجر في فينن في براتي في أي براجر يرى أكورو مطور رفمنا واحد تو خيس جرا ونمان نتيك أرجوك أم نجنا ما قال قال ديني خيني مال قد مال والمريتن مال دلقو جرا تنا هردفوك أم نمو الدولي ريتي خخنا هردفوك التديسنا نتيوان الدادا كوم متبلي سومت دلقو أم أكنا ما بيتي نجا قبضت أكنا مني مسومت أكنا مني فين تبيت تنا تنو تدلقو قب تنا متي يجو تنا في الرابرة شو قبنا موتو ما وان كنا تدبر تفي تا خطة أما وانا مبودا أسديم وتاو هنداو موتو ما قدبي تقولو قب ديتو أورك أما بودا نو غافة بلسومني وان دجانا قبصور رجل نمني قبصور رجل وان قبصاو سمن أسو قلمانين جيني خررتيو بطلطلايا وان التجر سن قلمان قو قبنا درا إيقاز بودا نمو فديسا
نمو متى دري جارتي ما قد مبان ورمون تركت خانقمنا كتما خانقمسين كتن خانقمنا كتا توفتا دادات نمتا كان علمتشو قفتات ملا دادات نمتا كان الرما علمو قفتات ركت أمان خين جولي مو غاري أمتا وجدت بكا دادات يجو ورّا فايدة أمتا تفنابت ورّا تولو أمتا تفدلقو غرغرغرا أولولا دادات تيوفن ورّا نغنما غلغل أمتا دابتي دلقو سبساتي فدابتي دلقو غلغلا غنما حقاف قبصو دغاتي فدابتي دلقو كادادا أولالي أدادا رد ماجرو قبا قبنا يجو ديوتنا لا تمجر بيخاتوسن بورون الرادو فيتو بچو تايچو إن شاء الله يوفدي ربي تات دابچو قبوني كسي نما دلغو نما حقان دلغو امتا دلغو حمليج ابسو دافي اكا نمني سودي بودا ديبو تاسي سودافي وني وانا كسي وجتن خسارسي سوداف نونغي سويان دلغا بجرتو ساني اكا دابتو وربادن اكا ولفان ديبتو وربادن اكا ملكوي نغدو وربادن يو دلغا سن دلغا جاني نمون دلغن نما دلغو ساني رتي دولا نمو مقاخي جبا خنانيف خانيس نيرانيا تيان خانيس وي غوتيان خانيس ماري بچيستيان مقاط ري سودان اكادم نخون في بوده ديبي سمال تورچ قمت خناف جي وادلغو دابو تاسي سورت بوبان نوتي متخنا دابچو كم نوان كنرا غدچو كم موتما نانو اوروميا تي في موتما فيدرالا تموميچ مينسترات نوغنمتوس اورومو وان اورومو دا هم بيلسوم ني ورا يچاتو ريفي ورا بيلسوما دفتتنا دغمانو ينمانين هنداف أمو مبوداو ورّا مساراتنا خيس المان باغدا خسينا كان ملكاوي في ملكاي رت دلقه هندا ساني أورون هنداو قبين تك كم فيسس تم مبودا هجين تك ونينو فيسس أكومتات غرموينه هومنوينه وانتنا موهنه إيجا عربا فنبودا نمو متدرساتين دفع وان فده أكو فتو أما مو أديرمو نفيسس وكا أسي أتش نفيسس وأديرمو جه رابطو كبا سكنتا دادا بافتي تمنمني كتوم ديمه سكنتا دادا بافتي كتوم ديمه سكنتا دادا با هم نهيرو جيران اورومو دا تغچيسو جيرا وان دين تجرورا ور دين دغرو وان كن دلغو جيرا اك اورومو وان دين غدو جيرو هينو وني سكنتا دادا تباسني جيكو جيران اورومو هم اورومو تي ريسو جيران تبكتكا دين ردولت توفتا داني سني ردلغو جيران سني غالو تنجرتو موتمان هم نتايسن دي كجرا ورا ودي سن تجرتن هوردا فوسن دور كجران بكتا اني تما سمتو تايسن اسون trust me trust us بكتا اني تي إرينا خيسن اسون إرينا خيسن كوتو دافمو انچراكن هندلغن هنوجتن ورا يسن چنا دابتي هوجتو مو سكنتا دادات تباسنيتي هم نيسن راي ريسني خباي سن دابني اكاي سن دفتني خفتني رغ ورد لغو جرو سغنتا دادات دي ماجر اوركا ستوب امبرباچي سغنتا تكم مبودنتي ونين ورباچي هيداچو خاي فينغرسيس اكا اوروموت لنجيو وان ديني خيسا جرو بساسو هردوفو هيداچو اوسو في مولسني نامني ناركا جي وان ناركا جي وفقبا خايف مولسني دخدو هيدادو دلك قوبا يوارس ديموف اسي ساني نفسي ساي نايتو يسي جوار محمد يتكبرو اكتيفيست يوي من دايركترنا يكيرو አባት የሆነው ጀዋር መሐመድ ላይ በቅርቡ የከፈታችሁት የስም ማጥፋት ከናንተ ምን ጠብቀው ነው የሚኒሊክ ሰፋሪዎች ትምከተኞች ጠባቦች አሃዲያዊ ኢትዮጵያ የምትመኙ አምላኪዎች በሙሉ በጀዋር መሐመድ ላይ የከፈታችሁት የስም ማጥፋት ከናንተ ምን ጠብቀው ነው ምክንያቱም እናንተ በዘረኝነት ጣሪያ ስለነካችሁና ከኛ ውጪ የሚል አፈጣጠርና ያስተሳሰብ ዘይቤ ስላላችሁ
ጀዋር መሐመድን ከወዲው ስሙን በማጥፋት በማቆላሸት መጥፎ ስም በመስጠት ጀዋርን ከመንግስት ጋር በማጋጨት መንግስት ጀዋርን እንዲያስር ግፊት በመፍጠር መንግስትን በማሳሳት የኦሮሞን ህዝብ በኦሮሞ እንሰብራለን የሚል ቁማር ዳማ እየተጫወታችሁ ስለሆነ ይሄን ቀድመን ባነናል፣ ቀድመን ነክተናል። ላይሳካላችሁ እያላማችሁ ነው። አይቻልም፣ አይቻልም። በኦሮሞ መስበር ካሁን በኋላ የሚቻል ጉዳይ አይደለም፣ አይታሰብም። ምክንያቱም እንደ ኦሮሞ ህዝብ እንደ ኦሮሞ ብሔር የትና መቼ ራሳችንን በራሳችን እንደጎዳን ከታሪክ ተምረናል። ስለዚህ ያን ታሪክ የምንደግምበት ጊዜ ላይ አይደለንም ያለነው። ጀዋር መሐመድ የኦሮሞ አክቲቪስት ብቻ አይደለም። ጀዋር መሐመድ የታገለው ለኦሮሚያ ብቻ አይደለም። ጀዋር መሐመድ ያታገለው ቀይሮን ብቻ አይደለም። ጀዋር መሐመድ የታገለው ለመላው ኢትዮጵያዊ ነው። ጀዋር መሐመድ የታገለው ለነጻነት ነው። ጀዋር መሐመድ የታገለው ለፍትህ ነው። ጀዋር መሐመድ የታገለው ለእኩልነት ነው። ጀዋር መሐመድ የታገለው ለብዝበዛና ጭቆና ከኢትዮጵያ ምድር እንዲወገድ ነው። ጀዋር መሐመድ ኦሮሚያን ለመገንጠል አልታገለም። ጀዋር መሐመድ እስላማዊ ሀገር ለመፍጠር አልታገለም። ጀዋር መሐመድ የኦሮሞን በላይነት ለማምጣት አልታገለም። ጀዋር መሐመድ የታገለው የበላይነት የሚል መንፈስ እንዲጠፋ ነው። ስለዚህ እኔ ጀዋር ይታሰር ለሚሉ ሰዎች መልስ የለኝም። ሰው የፈለገው ማለት ይችላል፣ ጉዳያችሁ ነው። የኔ መልእክት ለመንግስት ነው። ሞቱማ ተኛፍ ዳምሳን ይስኒቀባ አመረ አራው ዱቢን ተሞቱማት ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ሞቱማን ፌደራላ ከሙሚቸ ሚኒስተራ ዶክተር አብይ አህመድ ቢራንጋ ጆሌንተኝ ዳገፈዱ አከዳ ወተኒም በያ ጀዋር መሐመድ ወሪ ነፍጠኛ ዳይስ እንተጎጎርሲሴ አከኒ ደሙፍ ወኒ ከኻሳ ጅረን ኦጉ ጀዋር ሞቱማን ቱን ሂቴ ኦሮሞን ጀዋር የቻ ሞቱማ ተነረካቲ ሞቱማ ተነ ኦሮሞዳን ወልዶይሲስኔቲ ጨብሲና ተየቱ ሰገንታ ባፈተኒቲ ነምኒ ሞቱማ ተነ ለሜ ወልዶይሲሱ ደንደው ሞቱማ አንጎረ ጅርቱ ተናፊ ኡመታ ዮ ጀዋር ጡቀሜ ኡመኒ ኦሮሞዳ ሞቱማ ተነ ዳው መሌ ጀዋሪ አለቲ ሞቱማ ተናፍ ኡመኒ ደጋን ደርበቱ ሞቱማ ተነቲ ተየቱ አማራፍ ገልቴ ጅርቲ አንጋ ንጅራቢቲ ዳብኒ ፈደ ሸኔን ዮዱፍቴ ዋን ፌቴቴ ኡመኒ ሞቱማ ተነ ደጋን ደርበቱ አማሪ ሞኮሬ ደደበ ወያኔን ሸኔ ቢቴ ደደብቴ ባንኪ ዘረፈው ዋውንዳስ ጎደ ያይ ፈደን ጎደን ኦሮሞን ገባቴ ጃለማሮን ሾሮርኬ ይሳዳ ጃለማሮን ደገሩ ሸኔን ዲነ ኦሮሞቲ ሸኔን ካንሰሪ ኦሮሞቲ ኦሮሞን ጀቻ ጅርቲ ቢየራ ሁጂቴኛ ሁጂት ጅርቴ ኦሩን ቴኛ አሽቴ እቹ አልহামዱሊላህ ኦሮሞን ሀቀኑ ገርቴ ኦሮሞን ሀቀ ይጂያን ገርቴቲ ዱጋ ገርቴ አልহামዱሊላህ አረ ሽፍታዳ ዲበለይሲነ ሽፍታፍ ከይሳቴ በቀዩ ሀጣዋ ይርቲ ኦሩሲ በቀዩ ሀጣው ሲስነ ደበብሲሱ ተኛ መለ ሀጣው ሲስነ ወረ መቃ ቀብሶ ከይሰ ዶኸቴ ቀብሶ ኦሮሞዳ ሆንጌሱ በርባዱ መቃ ኦሮሞ ባፈተኒ ኦሮሞ ሆንጌሱን ታሳመቦ ደንደንዳም ታሱም ኢኑማ ደንዳሙ ኢኑማ አመቦደ ደሎኒ ኩን dhaloota maqaa baafattee dhuftee gowwoomsituu miti. Amma booda dhaloonni kun dhaloota afaan Oromoo haasoytee dhuftee gowwoomsituu miti. Amma booda dhaloonni kun dhaloota ABO'n Finfinneedhatti ijaaramteettee gowwoomsituu miti. Dhaloota ABO'n eessatti akka ijaaramte bara kam akka ijaaramte beeku jechuudha. Amma booda dhaloonni kun dhaloota ABO'n 1974 ijaaramteettee gowwoomsituu miti.
abaan kudha sagal jaatamii sagal akka jaaramte dhaloota sitti himu jechuudha. Seenaa sirrii beekaa jechuudha. Kitaabatti qaba. Bakkaa fi eessatti akka jaaramte addaan beekaa jechuudha Oromoon irra. Maqaa feete bareedaa baafatte guduruu godhatte akka kiyya kana firraa haxooyte akkuma feete taateetti gabbaatee Oromoo gowwoomsuu hin dandeessu arraboota. Inuma tanaafuu mootummaan teenya kan gowwoomne isin hin jenna. Jawaariif eegumsa guddaa godha. Tak wanni isin dhaaman. Amaarri Jawar ajjeese mootummaan Jawaarii durra ajjeesuu filatte jee olola isin irra kaasu ta'a. Dhageeffadha. Shaneen ajjeestee Jawar mootummaa ajjeese jechuurraa gad hin deebitu. Lamaa qabadhu. Abin ajjeese kunoo hidhuu dadhabanii ajjeesan jaanii olola isin irratti ofurraa gad hin deebi'an sadii qabadhu. Wayyaaneen ajjeestee kunoo abiyyi kuma jaanii iddaanii dheebo yaa'iin kaaturra jara biraa geemiidha kun abiyyi taphate maa siin hin jeeni dhageeffadhu. Afur dubbii sidaamaa tana siin naggafite Jawar hin jeete abiy dib godhe Jawar jaanii maqaan akkasiin banne eegumsa godhiif. Shan dhageeffadhu. Sittiin himu jira. Dhugaa jirtu sitti himna. Xiqqollee kan sobamnee siin jenna jechuu mootummaan. Xiqqo mootummaan muumicha ministeeraa Dooktar Abiy Jawar ni hidhaa jee tasa naman. Hin gootan nin beekaan. Annin beeka. Ammoo warri isin hongeessuu barbaadu isa hidhuu yoo dandeenya isa miidhuu ni danda'a. Isa miidhanii isiniin miidha isiniin jechuurraan deebi'an ambaachoo fi jeesan si jeese siin jechuu jira dirqisirraa dhorku jirraa sirra baanee halkanii guyyaa Oromoon tun ijjitee bakkayyuu isiniif. Ka dubbates, ka shergodes, ka si barreesses, ka fooraa kaayyate Oromoon mileenni tun hundi ta feesbuuka keessa jirtu isinii ijjitee dubbii tana isinirraa dhaamsite. Si godhee siin jaani. Kakeenyammaas kasilaa maqaa isaa dura dooktarri jiruufi kasilaa maqaa isaa dura wayii beekaa jechuun jirtu tokkolleen ka aruusa isaa waan biraatiin godhachuu baru veelloo amaaraatiin godhatu hundinuu gabbeeti Dooktar Abiyyi godhee jee sirra barreessaa ture. As deebi'eetemmaas Oromoof hin qabsaa'ee an sabboonaadhaa jee Dooktar Abiyyi sabboonummaan qabuu naan jaa jechuu anaan. Abeet sabboonummaa. Abeet sabboonummaa. Waa wal barree. Waa wal barree silawaan nuti taane nu beeytanii waan akkanaa gabbaatanii nu mandubbatan ammallee warra nun barinii jira waan nuti taane warra dhaloota maal akka taane nuti nu kana nun bariniitu jira ammallee nun barre lafa nuti jirrutti ammallee gabbaatanii sabboonummaa naasoita waan nuti taane nun barini malee ak dhaloota keenya nun barini waan nuti taane nun barini. Asii gabbaatanii Abiyyi ambaachoo jeese jettaniiti asii gabbaatanii Oromoo isiniif qabsooynee jettan jechuudha. Akkuma jaarraa abbaa gadaa inni islaamaaf deema jettanii lolaa turtaniini as baatanii Oromoo taaniin Oromoo islaamaan adda fuudhenniiti. Oromoon takka amantiin addan baatu ammoo hanganni jirutti bilisummaan teenya jirtu isa dhabamsiisuu qabna jette irra duulchisaa turtan jechuudha. Laal. Garta. Warri waan akkanaa gizee nuti dubbannu dhiigni danfuu jira jechuun maal goota jechuu ati immoo ambeekaatiin dhiisaa feesbuuka kana jalatti warra tuftuf jiru akka buna danfetti ati keessa jirtu itti marfadhu hulii san Oromoodhaa miti bari namicha san. Edaa kunis tanaaf falaq jaa. Yoo Oromoo ta'e maaltu falaq isa godhe dubbii Oromoo akkasii sobuu san sirrii eegan ta'in falaq wanni isa godhu maaltu jira. Akkatti Oromoo gowwoomsuuf walii galaniitu akkasii anjalaa saaxiluutu falaq isa godhaa jechuudha. Wanni isa danfisu tana. Ati beeku qabda inni kunis wanni edaa falaq ja'uuf edaa falaqii keessa jiraa jettee itti marfadhuun siin jaa jechuudha. Oromticha kiyyaa fi Oromtitti tiyyataas jala jirtanittiin isinii himu jira. Akkatti warra falaq ja'u kana itti bartaniin isinitti himu jira. Waatu keessaa falaq jaa. Waan isa falaq godhu tana ati baru qabdaa jechuudha. Edaa bakkitu maaliif gurbaatu intalaa hojjooso karaa deemanii ambar jetteen intalaatu akkuma barbaade waa ambar yoo harka kiyya kana tuqan
akkamattiin qirqir jaayetten yoo mool deemanii bakka kashanachaa kana biratu daranuutiin qirqir jaayetten yoo bobaati jetadafaa jalatu kan jigeetiin if wallaalaa etten yoo addati jetanafaana dhungatan waan inni taawachii boodan beekuu yetten jechuudha maal jechuu jirtiin gurbaadhaan harkana tuqe achina tuqe addana godhe achi booda maal godhe jechuutti jirti akkas ta'e jechuu jirtiin jechuudha warra akkasi karoora baafatee jira jechuu Oromoo tana hongeessuudhaaf hogwaati dubbii isaanii bakkarra deete falaq jaa jechuu dhiigni isaan keessa reaction maqa godhaniif osoo silaabarni usanii osoo dammaqin saqamaatanii osoo beeyne ilma haadha nyaate diqaalticha jee aaraan ol darba jechuu maal dubbii isa keessa jirtu saniitu falaq godhee aarrisan osoo hin beeyne asirra koomanta akka godhu isa godha jechuu hoggu sanatti maal godhe jechuu ilmaan abbaa gadaa ilmaan jeneraal Waaqoo guutuu ilmaan Oromoodha kabakkayyuu jechuu ilmaan Oromoo haati Oromootii fi abbaan Oromoo dees kana wanni as keessa falaq irraa jiru isa keessa falaqiin jiraa jettee falaqii san baruu qabdaa jechuu warri falaqiin beeyne jecha harargeeti falaqiin maali war ijoollee harargeedhaa keessin bira jiru gaafadhaa jechuu falaqii keessa jiraa waa falaq jedha warra falaq keessa jettu tana sanitti hubachuu qabnaa jechuu tanaafu muumicha ministeera wanni sidhaamman eegumsa gahaa Jawaariif akka gootudha takka siifi Oromoo wali buusuudhaaf karoorri wayyaanee fi jarri Amaaraa amma baafatee jiru shanee shiftaa wajjiinis hundaa wajji taatee baafatanii jiru Jawaar miidhuudha qabadhu tana bakka Amaarri jiru bakka wayyaaneen jirtu shaneen ni jirti addan baasinaa tana ummanni Oromoo tana hubatee jira shanee sadii jira ammaan tana shanee takka ta gullallee taa'u jirtu ta Daawud Ibsaatiin hoogganamtu shanee takka ta Jaallemaaroodhaan gaara keessaa hoogganamtu shaneen sadeeffaadhaa ta amma dhiyoo tana uumamte tan Naayiroobiidhaa dhugaasaa bakakkoodhaa Ayiseelloodhatti waraana leenjisu jiru katti gaafatamaa waraana Ayiseelloodhaan leenjuu jiru gammachuu abbooyyee fireew Daawud Ibsaadhaa achi godhamee gurbaa kan kaboorana achirraa kaasisiisanii kara kana meeysanii ilaammaatti hin beeynu kara kana kuchiisanii wanni quba qabnu jiru jalaa jirra shaneen sadeentanaan sossoo jira takka ta nagayaa fakkaattee takka ta biyya keessaa loltu takka ta biyya ollaatirraa booranaa fi kana keessatti yaa'ii uumtu tana sadii sossoo jira sirritti hubachuu qabdi jechuu Oromoon sadeentu maaliif akka nama wal quban qabnee tawati jechuu maaliif Oromoo gowwoomsuufi kun waraanan qabuuja kun anisaan ajajamuuja kullachuutun beeynu waraana haree jaarrannee biyyaa qabsoonaa jeetti dhukaasaa bakakkootis Ayiseelloorraa waraana leenjisu jira Oromoofi tanaafin bakka abinni jiru hunda shaneen ni jirti bakka warri ilmaan Oromooti aangorraa buusna bakka Dooktar Abiyyi aangorraa buusna jaan hunda shaneen ni jirti wanni isin hin jawftan tanaafu abbaa fadhee waa ta'u qeensi Jawaarirraa cabuun qabu mootummaa dhaamu jirra jechuuti eegumsi gaan isaa godhamuu qaba Jawaar miidhaniiti isinii fi mootummaa walitti isin naquutaan amma dura baatii 7 moo 8 duraan dubbadhee jira dubbii tana mootummaadhatti jechuu dubbadhee ture dabarseetiin ture amma dura viidiyoo maan asirratti baatii 7 moo 8 dura Jawaar eegumsi godhamuuf qabaa fi takka sani በሌላ በኩል ወንድም በሊታዎች ጃዋር ይታሰር የምትሉት የኦሮሞን እርስ በርሱ አጋይታችሁ ስልጣኑን ለመብላት ነው ኦሮሞ ራሱን የሚበላበት ጊዜ አክትሟል ካሁን በኋላ አንባላም በእኛ ስም የሚነግዱት እኛን እንዳልሆኑ ስለምናቅ እኛ እርስ በርሳችን አንባላም ጃዋርን ደሞ ይታሰራል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ኢትዮጵያን ብታስሯት ይሻላል ጃዋር የታገለው ለኢትዮጵያ ነው ለኢትዮጵያ የታገለ ሰው ደግሞ አይታሰርም የታሰረ የተፈታው በጃዋር ትግል ነው የታሰረ ከእስር ቤት የወጣው በጃዋር ትግል ነው ወያኔ ከስልጣን የተገረሰሰው በጃዋር ትግል ነው ዛሬ አንተ የምታቦርቅበትን ነፃነት አግኝተ ከየቦታው የምትጮህበትን ነገር ያገኘው በጃዋር ትግል ነው ጃዋር የህዝብ ልጅ ነው
ስለዚህ ጀዋር ይታሰር የሚለው ቁማር ያረባ ወሬ መሆኑን ብናቅም ካረባ ወሬ ጀርባ የሆነ መልእክት ስላለ በሌላ በኩል ጀዋርን ግደሉትና ኦሮሞ ህዝብ አባሉ ለማለት እንደፈለጋችሁ ይገባናል። መንግስትን አሳስተን ጀዋርን አሳስረን ኦሮሞንን እርስ በርሱ እናባላ ለማለት እንደፈለጋችሁ መልእክት አለው። የማይረባ ቃላት ሁሉ አነጋገሮች ሁሉ የተባለ ነገር መልእክት አለው፣ ሜሴጅ አለው። ያ ሜሴጃችሁ ግን እኛን ሊጎዳ እንደሆነ ይገባናል። ልትጎዱን እንደማትችሉ ግን እየነገርናችሁ ነው። ከመቼውም በላይ ጀዋር ከሚፈለገው በላይ ጥበቃ ይደረግለታል። መንግስት ደግሞ ዛሬ ጀዋር ነፃነት ባያመጣ ኑሮ ሼም ኦን ዩ ወያኔ ትሉ ነበር። በየኤምባሲው ላይ ቆማችሁ that's what you doing በየኤምባሲው ቆማችሁ እስክንድር ነጋ ይለቀቅ ትሉ ነበር። ፍሬው እስክንድር ነጋ ስንት ዓመት ነበር እንደዛ ስትሉ የነበረው? ፍሬው እስክንድር ነጋ ከእስር ቤት እንዲወጣ ያደረገው የጀዋር አመራርና ትግል ነው። እስክንድር ነጋ ባላደራ ነኝ ብሎ የሌለ መንግስት አቋቁሞ አዲስ አበባ ውስጥ እንዲቆም በህይወቱ እንዲንቀሳቀስ ያደረገው የነፃነት የጀዋር ትግል ነው እንጂ ዛሬ በየኤምባሲው ፊት ቆማችሁ ሼም ኦን ዩ ወያኔ ይደገማል ገና ትሉ ነበር። የአንድ የታጋይ ሰው በሞተ ቁጥር አለገና የስዩም መስፍንም አለገና ትሉና ትደንሱ ነበር ዛሬም ድረስ። ስለዚህ ከዛ ሁሉ ያወጣን ና ብርቅየው የትግል አባትና የትግል ስትራቴጂስት እውቁ ጀዋር መሐመድ የታገለው ለኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ለመላው ብሔር ብሔረሰብ ነው የታገለው። ለመላው ሃይማኖት ነው የታገለው። ለእኩልነት ነው የታገለው። ለአንድነት ነው የታገለው። ለፌዴራሊዝም ነው የታገለው። ኦሮሚያንማ መገንጠል ቢፈልግ ኑሮ ኃይለ ማርያም ስልጣኑን ለአብይ ሲያስረክብ ወዲያው ኦሮሚያን መገንጠል እጁ ላይ የነበረች ስልክ ነበረች። መደወል ብቻ ነው ነምበሩን። እጅ ላይ ያለ ቁጥር እንዴት ነው? ወዲያው ቁጥሩን አንስቶ ኦሮሚያን መገንጠልና አገር ማድረግ ቢፈልግ አያችሁ አመራሩን እንዴት ሲመራ እንደነበረ። የኦሮሞን ብሔርተኝነት ነፃነቱ እንዲመጣ ቄሮን አደራጅቶ ኤጀቶ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ አድርጎ የሶማሌ ወጣቶች እንዲፈጠር ፋኖ እንዲፈጠር ያ ሁሉ የሱ ጫወታ ነው። ከዛ ይሄ ሁሉ ህብረት ተፈጥሮ ኢትዮጵያ ላይ የተለያየ ቅስቀሳ አንድነት የጋራ ትግል እንዲመጣ አስደርጎ አገር ለውጥ እንዲመጣ ያደረገ ብርቅዬ ልጃችንና የኢትዮጵያ ልጅ ነው። የኢትዮጵያ ልጆች ያልሆናችሁት ልትጣሉት ትችላላችሁ። ብሔር ብሔረሰቦች ግን ይወዱታል፣ ያከብሩታል። የሃይማኖት አባቶችም ያከብሩታል። እንወደዋለን፣ እናከብረዋለን። በሱ የመጣ ጥቃት ማንም የሚቀበል የለምና በየህልማችሁ ላይ ይሄን ባትዳስሱ ቆንጆ ነው እንላለን። በሌላ በኩል ትንሽ አጠር ያለች መልእክት አለኝ ለሲዳማ ህዝብ። የሲዳማ ህዝብ ነፃነቱን ክልልነቱን እንደሚያገኝ በተደጋጋሚ ዶክተር አብይ ተናግሯል። አሁን ግን በሲዳማ ህዝብ በኩል ያለውን ሁኔታ ስናየው ትንሽ አስቸጋሪ ሆኗል። በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር የሲዳማ ህዝብ የእስክንድር ነጋ የአብን ማማሰያ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ በአብን ማማሰያ በእስክንድር ነጋ አቁላሊነት ጥያቄዎቹ ወደማይፈለጉ ቦታ እየሄዱ ነው። ዶክተር አብይ የሲዳማን ህዝብ ጥያቄ መልሳለሁ ብሎ ቃል ገብቷል። ህጋዊ በሆነ መንገድ ቃሉን መልሳለሁ ብሎ ቢፈልግ አኩርፍ ቢፈልግ ይቆጣ ቢፈልግ ይሳቅ የተናገረ መሪ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ስጠኝ ብሎ መጠየቅ ድፍረት ነው፣ ወንጀል ነው። ታዲያ ዛሬ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ኩሽ ወንድማዊነታችን በተጠናከረበት ሁኔታ ያንን የኩሽ ሰንሰለት ለመበጠስ የሚፈልጉት የአብን አመራሮች ዘረኞቹ አንዲቷን ኢትዮጵያ የሚያቀነቅኑ ፌዴራሊዝምን የማይወዱ እነ እስክንድር ነጋን የመሰሉ ኃይሎች በሲዳማ ጉዳይ ላይ ገብተው ማማሰያና ክብሪት ሲሆኑባትና የሲዳማን ጥያቄ ወደማይፈለገው ቦታ እያቁላሉ ሲመሩ የሲዳማ ህዝብ በዛ መታለሉ በጣም የሚያሳዝነኝና የሚሰቀጥጠኝ ነገር ነው። በጣም
የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት ብሎ ከሚሟገቱ ሰዎች ውስጥ የመጀመሪያው ነኝ። አለበት ክልል መሆን አለበት። ጥያቄዎቹ መመለስ አለባቸው በፈለገው ምክንያት በፈለገው ሁኔታ። በጉልበት የሚለው ነገር የለም ግን ህገወጥ የሚለው ነገር የለም። ህጋዊ በሆነ መንገድ ሰላማዊ በሆነ መንገድ የጠቅላይ ሚኒስተሩ መርህ በተከተለ መሰረት የጠቅላይ ሚኒስተሩ ውድቀት የሚፈልጉ ኃይሎችን እያዳመጡ አሁን በሲዳማ እየተደረገ ያለው ዘረፋ ሁሉ ያብን ተላላኪዎች ናቸው ዘረፋውን እያደረጉ እየተያዙ ያሉት። የሲዳማ ህዝብ ይሄን አውቆ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ችግሮቹ ውስጡ ላይ አቅፎ የሚያስቀምጠው? ለምንድነው የሲዳማ ህዝብ አንድ ሰው እንዲሞት መንገድ የሚከፍተው? ጥያቄ ይመለስልሃል ተባለ በሚፈለገው ሁኔታ ጥያቄዎቹን መጠየቅ ወደ ግጭትና እልቂት ውስጥ ራሱን የሚያስገባበት ምክንያት ምንድነው? የሲዳማ ህዝብ ለምንድነው የሲዳማ ህዝብ ግድያን በግቢው የሚጋብዘው? በአማራ ክልል እየተደረገ ያለውን ግጭት ወደ ራሱ ክልል የሚያመጣበት ምክንያት ምንድነው? ሲዳማ ዶክተር አብይ እኮ ፓርላማ ላይ ተቆጥተው ሲናገሩ በህጋዊ መንገድ የሚሉት ህጋዊ ባልሆነ መንገድ እያደራጁ ለመስረፍ ለመግደል ብጥብጥ ለማምጣት ይሄን ጥያቄ መከታ አድርገው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንዳሉ እኮ የደህንነት ተጨባጭ መረጃ ስላላቸው እኮ ነው እንደዛ የተቆጡት እንጂ የሲዳማ ጥያቄ ላለመመለስ አይደለም። የሲዳማ ህዝብን ከምንም በላይ ዶክተር አብይ እንደሚያከብሩ እናውቃለን። እኛም እንደምናከብር እናውቃለን። የሲዳማ ጥያቄ እንዳይመለስ የሚፈለገው እኮ በአማራ ነኝ አክቲቪስቶች ብቻ ነው። በአማራው አዋቂ ነኝ በሚሉ ኃይሎች ነው። በአንዲቷ ኢትዮጵያ አቀንቃኞች ነው። በአሮጊቷ ኢትዮጵያ አምላኪዎች ብቻ እኮ ነው የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ምላሽ እንዳያገኝ የሚፈለገው። ታዲያ የሲዳማ ህዝብ እንዴት ተሞኘ ነው የኔ ጥያቄ። ለምንድነው ያኔ መሰለ ክብር በጀዋር መሐመድ የነበራችሁ ፍቅርና ክብሬታ? ጀዋር እኮ በእናንተ ስም እየተሰደበ ነው ያለው። የሲዳማን ጥያቄ ያነሳው ጀዋር ነው። ለዚህ ሲዳማ ጥያቄ ክልል መሆን ከጀርባ ያለው ጀዋር ነው እየተባለ የኦሮሞ ልጅ በእናንተ እየተሰደበ እናንተ ደግሞ በኦሮሞ ልጅ ላይ ቤተ መንግስት ባለው ኦሮሞ ልጅ ጋር መከላከያ ግጭት ስታረጉ አያሳዝንም? አያሳዝንም ወይ? የሲዳማ አባቶች በከበሬታ ነው የምትታወቁት። የሲዳማ ህዝቦች በከበሬታ ነው የምትታወቁት። በማዳመጥ ነው የምትታወቁት። በማገናዘብ ነው የምትታወቁት። ለ27 ዓመት ስትጠይቁ የከረማችሁና ምላሽ ያጣችሁበትን ነገር አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ምላሽ ይሰጣን ብላችሁ ስትነሱ ይሄን ነገር ከጀርባ እያራገቡ እልቂት እንዲመጣ የሚያደርግ አካል እንዳለ እንዴት መረዳት ተሳናችሁ? ምነው ጠቅላይ ሚኒስተሩ የገባላችሁን ቃል ሳታከብሩት እንዲፈርስ አደረጋችሁ? ስለዚህ ለጀዋርም ለጠቅላይ ሚኒስተሩም ለኢትዮጵያ መንግስትም ያላችሁ ከበሬታና ያላችሁ ቦታ ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳይ ነው። የሚያሳዝን ነው። ኩሽ ወንድሞቻችን ናችሁ ብለን እኮ አንገታችንን ቀና አድርገን በጋራ ተደምረን እኮ አብረን እየሄድን ያለ ነው። የኩሽ ወንድምነት ይሄ ነው እንዴ ታዲያ ጥቅሙ? የኩሽ ወንድማዊነትን ሰንሰለት ለመበጠስ የሚንቀሳቀስ አክቲቪስቶችና በዛ ዙሪያ የሚሰሩ አብኖች እንዳሉ እንዴት ተሳናችሁ? በዛ ዙሪያ የሚሰሩ አካላቶች እንዳሉ እንዴት ላታውቁ ቻላችሁ? የኩሽ ወንድማዊነት ነን የኩሽ ልጆች ነን ብለን እኮ ህብረት ተፈጥሮ በጋራ የኩሽ የተለያዩ እርምጃዎች መሰራት ሲጀምሩ አገር ምን ያህል እንደተቀጠቀጠ አታውቁም? ምን ያህል ነበር አገር የተንቀጠቀጠው? ምን ያህል ነበር ሰው ሲጮህ የነበረው ሲደነግጥ የነበረው? ይሄን ነገር እንዴት እንስበራሉ? ወደ ኦሮሞዎቹ ቀረቡ፣ አልቻሉም። ወደ ሶማሌዎቹ ቀረቡ፣ አልቻሉም። ወደ አፋሮቹ ቀረቡ፣ አልቻሉም። ወደ ሲዳማዎቹ ቀረቡ። ከእናንተ ግን ክፍተት አገኙ፣ ተጠቀሙባችሁ።
ተጠቀሙ የኩሽ ወንድማዊነት ሰንሰለት ለመበጠስ የሚፈልጉ ኃይሎች ክፍተት ከናንተ አግኝተዋል 27 ዓመት ታግሰናል 4-5 ዓመትም እንታገሳለን ማለት አይቻልም እንዴ ለአንደበት እንኳን ሚዲያ ሽፋን ተከልክላችሁ ማንነታችሁ ድምጻችሁ ሳይሰማ ሲታገት በነበረበት ጊዜ ኦኤምኤን የሮሞ ልጆች የከፈቱት ሚዲያ አይደለ በጀዋር አማካይነት ቀንና ሌሊት የናንተን ሮሮ ሲያሰማ የነበረው ታዲያ የዛን ጀግና ውለታ የምትከፍሉት በእንዲህ ነው የዛን ጀግና ህዝብ ውለታ የምትከፍሉት ብጥብጥ በማንሳት ነው ግድያ በራሳችሁ ሜዳ ላይ በመጋበዝ ነው ጦርነት በራሳችሁ ሜዳ ላይ በመጥራት ነው ይሄ መንግስት አልጠነከረም ሳይጠነክር ጥያቄያችንን ካልመለሰ በኋላ ከተነከረ አናቅለትም ብላችሁ የተነሳሳችሁና እንዲያነሳሳችሁ ያደረጉ ከኤርትራ የተመለሱ ሲዳማ ነፃ አውጪ ግንባር ነን የሚሉ ኃይሎች ከጀርባም እንዳሉ ከአብን ላይ ገንዘብ ወስደው እየሰሩ መሆኑን ቆኛም እናቃለን አዲስ አበባ ተቀምጠው እኮ የሲዳማ ነፃ አውጪ ግንባር ነን የሚሉ ኃይሎች ከአብንና ከሌላው አካሎች ላይ ገንዘብ ወስደው እናንተን በአሁኑ ጊዜ በአስቸኳይ ምላሽ ካልተሰጣችሁ በኋላ ይሄ መንግስት ከተነከረ ምላሽ አይሰጣችሁም እያላችሁ እናንተ ወደ እሳት እየደፉ እነሱ ቢዝነስ እኛ እየመራናቸው ነው ብለው ቢዝነስ እየሰሩባችሁ እኮ ነው እንዴት ላታቁ ቻላችሁ እንዴት ላትገነዘቡ ቻላችሁ እንዴት ተረዳችሁ እንዴት ይሄ በጣም ያሳዝናል ስለዚህ ለሲዳማ ወንድሞቼ ምለው ይሄ ነው ሰከን በሉ ሰላም እንዲመጣ እርጋታ እንዲመጣ መረጋጋት እንዲመጣ ላይ ስሩ ያኔ ሀገራችን ጥያቄያችሁ ምላሽ ያገኛል በህጋዊ መንገድ የጠየቃችሁትን ጥያቄ ህጋዊ ባለሆነ መንገድ ለማግኘት በመታገላችሁ ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ እያስገደዳችሁ ነው ይሄ መንግስት ማንንም ከሚያስበው በላይ ጠንካራ ማንንም ከሚያስበው በላይ የታጠቀ ማንንም ከሚያስበው በላይ በጦር የተደራጀ ጦር ሰራዊት ያለው መንግስት ነው አመራሩ ነው እንጂ የዋየው ነው መንግስት ደካማ አይደለም አመራሩ ነው እንጂ ቅን ሐሳቢ ነው መንግስት ላልቶ አይደለም አመራሩ ነው እንጂ አርቆ ሐሳቢ ነው መንግስት ጦር አጣው አይደለም ይሄ መንግስት እርግጠኛ ነኝ በፈለገው ሜዳ በፈለገው የኢትዮጵያ ጠርዝ የፈለገ ነገር ቢመጣ መክቶ አስተንፍሶ ሰላም የማስከበር ብቃት በአፍሪካ ቀንድ ያለው ጦር ሰራዊት ነው መንግስት ያለው ይመስገን ግን ጦሩን የማይለቅብን መሪ አግኝተናል ሲዳማዝ እንደዚህ አትመስሉንም ነበር አፈርንባችሁ ለድምጻችሁ የቆምንበትን ጊዜ አዋረዳችሁ አሳዘናችሁ የሲዳማዝ ለጠላት በር ከፍቶ ግቢ ውስጥና ሜዳ ውስጥ ጦርነት ተጠራላችሁ ብለን አላሰብንም የሲዳማዝ በራሳችሁን ልጆች እልቂት ላይ ትጋብዛላችሁ ብለን አልጠበቅንም የሲዳማ ህዝብ ህጋዊ ጥያቄን ህገወጥ መንገድ እንዲመለስለት ይጥራል ብለን አላሰብንም አንዳንድ ፖለቲከኛ ነኝ ባዮች የሲዳማ ህዝብ ላይ ንግድ እየፈጸሙ ነው እኔ ልባችን ተሰብሯል በእናንተ very sorry መከታችን ብለን ነበር ያሰብናችሁ እውነተኛ ፌደራሊዝም ስለምንመኝ ነው ክልል መሆን አለባችሁ ብለን ስንሟግትላችሁ ነበር ጥያቄያችሁ ሊመለስላችሁ ይገባል ብለን ስንጮህላችሁ ነበር እንደ እስክንድር ነጋ ካደረጋችሁን እናንተ ካዳችሁ እስክንድር ነጋንም እንደዚህ እስር ቤት በነበረ ጊዜ ስንጮህለት ነበር ስናለቅስለት ነበር ፍሪ እስክንድር ነጋ ስንለው ነበር ከእስር ቤት ወጥቶ ቀይሮ ጀግና ነው ብሎ አንድ ሳምንት ሳይሞላው ቀይሮ ጸረ ኢትዮጵያ ነው ብሎ ጋዜጣ ላይ ለቀቀ
እጀተው ቀይሮ ነው ብለን ስንመካባችሁ ነበር ስንኮራባችሁ ነበር የሲዳማ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ነው የሲዳማ ህዝብ ወንድሞቻችን ነው ብለን ተስፋ አድርገንባችሁ ነበር አሁንም ግን በተፈጠረው ችግር ተስፋችንን በአንዴ አናጨልምም ህብረታችን ከሁሉም በላይ ወሳኝነት አለው ባልተረጋጋ ሀገር ውስጥ የዶክተር አብይን ውድቀት በሚፈልጉ ኃይሎች አገር በየቦታው በገንዘብ እየታመሰ ሰላም እንዳይመጣ ሚሊየንስ ኦፍ ዶላርስ በየቦታው ሚሊየንስ ኦፍ ዶላርስ በ27 ዓመት ጊዜ ውስጥ ሲዘረፍ የነበሩ ዶላሮች ሁሉ በየቦታው ቶምቦላ ይመስል በየክልሉ ቶምቦላ ይመስል ለጥቂት ሰዎች እየወጣ በሚሊየንስ ኦፍ ዶላርስ የህዝቦችን ህይወት እየቀጠፈ ሀገር ሰላም እንዳትሆን ላይ የሚሰሩ ኃይሎችን በሲዳማ እናያለን ብለን አላሰብንም ስለዚህ አሁንም መልእክቴና ወንድማዊነታችን ዘለቄታዊ እንዲሆን የሲዳማ ህዝብ የተከፈተበትን ክፍተት እንዲዘጋ እንፈልጋለን የአብንን ተላላኪዎች ከውስጡ እንዲያጸዳ የእስክንድር ነጋን ተላላኪዎች ከውስጡ እንዲያጸዳ የጌታቸው አሰፋ ተላላኪዎች ከውስጡ እንዲያጸዳ የሲዳማ ነጻነት ግንባር ተላላኪዎች ከውስጡ እንዲያጸዳና የሲዳማን ጥያቄ ህጋዊ በሆነ መንገድ የተጠየቀውን ጥያቄ ህጋዊ በሆነ መንገድ ብቻ ምላሽ እንዲያገኝ ላይ እንዲሰራና አገሪቷ ወደ ማረጋጋት ላይ እንዲመልስ የሲዳማን ህዝብ እንጠይቃለን ከዛ ውጪ ግን አንድ የሰው ህይወት እንዲወጣ አንፈልግም አንድ የሲዳማ ወጣት እንዲሞት አንፈልግም እየጠፋ ላለው ነፍስ ራሱ እየቆገን ነው እየተሰማን ነው ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል ሰው ገንዘብ ሊሰራብ የክልልን ህዝብ ሲገል ለገንዘብ ህጋዊ ጥያቄ ጠይቃል ህጋዊ መልስ ታገኛለህ ህጋዊ ጥያቄ ጠይቀ ህገወጣዊ በሆነ መንገድ ያስፈጽማለሁ ማለት እኮ ህገ መንግስቱን መጣስ ነው ይሄ እኮ ጠቅላይ ሚኒስተሩ መናቅ ነው አገር መናቅ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ መናቅ ነው ፌደራሊዝምን መናቅ ነው አልገዛም ባይ እኮ ነው ይሄ መስተካከል አለበት እንላለን ይሄን እየሰሩ ያሉት በአማራ ክልል አሁን ችግር እየተከሰተ የነበረው በአማራ ክልል ብቻ ነበር የሲዳማ ህዝብ የአማራ ክልል የነበረው ችግር ወደ ራሱ ግቢ ያመጣችሁት ይሄው የሰጥራችሁትን ስተት ሰዎቹ ችግሩን ከራሳቸው ግቢ ወደ እናንተ ግቢ ያስተላለፉ ነው ለምንድነው ችግሩ ወደ እናንተ ግቢ የምታዩት ህጋዊ ጥያቄ ጠይቀናል ህጋዊ መልስ እንፈልጋለን ሌላ ጭቅጭቅ ውስጥ መግባት አንፈልግም አገራችን ሰላም ሜዳችን ሰላም ልጆቻችን አይነኩ ንግዳችን ይቀጥል ሁሉ ነገር ሰላም ብላችሁ በሰላም መጨረስ እየቻላችሁ ወደ ጦርነት ግጭት ውስጥ ለማታሸንፉት ነገር አታሸንፉም ይሄን ነገር የኢትዮጵያ አይደለም የአፍሪካ ኃይል ቢመጣ ኢትዮጵያ ያለውን ጦር ሰራዊት ማሸነፍ አይችልም አሁን ያለው አመራር ብቻ ነው በጦርነት የማያምን አመራር ነው በመግደል የማያምን አመራር ነው ያለን ለዛ ነው መንግስት የሌለ እየመሰለን ያለው እንጂ መንግስትማ በቂ ጦርና ጦር መሳሪያ ያለው በቂ ጦርና ጦር መሳሪያ ያለው ስለዚህ ባካችሁ የነበረው ወንድማዊነታችን ህብረታችን ለጠላታችን ስጋት ሆኖ ነበር የነበረም መናበባችን ለጠላታችን ፍርሃት ሆኖ ነበር የነበረም መደማመር ለጠላታችን ቀብሩን አሳይቶት ነበር ያ መተሳሰባችን ስጋት የፈጠረው ለጠላታችን ጠላታችን አስቦ እኛን እርስ በርስ እንድንጋጭና በአንዳችን በኩል ክፍተት እንዲመጣ ለማድረግ ተጠቅሞበታል በኦሮሞዎቹ በኩል መቆሩ አልቻሉም ወደ እናንተ መጡ ተሳክቶላቸዋል ይሄን ቀዳዳ ዝጉ አሁን ይሄን ቀዳዳ መዝጋት የሚቻለው እየተፈጠረ ያለው ነገር ኮንትሮል በማድረግና ህገወጡን ጥያቄ ወደ ህጋዊ በመመለስ አገር በማረጋጋት ጦር ሰራዊቱ ከዛ እንዲወጣ በማድረግ ሰዎች እንዳይሞቱ በማድረግ ዝርፊያ እንዳይደረግ በማድረግ የአብን ተላላኪዎችን የሲዳማ ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ተላላኪዎችን የጌቾን ተላላኪዎችን
ገንዘብ እየበተኑ መሳሪያ እየበተኑ ያሉ ኃይሎችን ከዛ እንዲወጡ በማስደረግ አገር ወደ ተረጋጋ መንገድ እንዲሄድ ማድረግ ብቻ ነው አማራጩ። ይሄን ነው የምንጠብቀው ከሲዳማ ወንድሞቻችን። ከኦሮሞ ወንድሞቻችን የምንጠብቀው ከሲዳማ ችግር የኛ ችግር ነው፣ የጋራ ችግራችን ነው። በጋራ የገባንበትን ችግር በጋራ እንድንወጣ ይገባል። ለዛም ነው ትሁት በሆነ አንደበት የጋራ ችግራችን ስለሆነ ይሄን የጋራ ችግራችንን መወጣት አለብን እያልን ያለነው። ስለዚህ ባካችሁ ሰላም ይበልጣል ከሁሉም። ህይወት ካለ ነው አገር የሚኖረው፣ ህይወት ከሌለ አገር አይኖርም። ንቀት ለማንም አይበጅም። የደከመ መንግስት የለም፣ የዋ መንግስት ነው ያለን። የደከመች አገር አይደለም ያለችን። አክተን ነገሮች ወደሚያስፈልገው ማስኬዱ ወሳኝነት አለው ላለው ጆሌን ኦሮሞዳ ጉዳ ገለቶማ ናውጂን ላማቱሩ ከይሰኒፍ ሼር ጎዳ ናማንጋያ ኢንሻአላህ ቦሩ ወልደቻና አጀንዳ አዳዳ ቀበዴቲን ዩሮብጄ ፈዲ ረቢዮቴ ቦሩ ወልደቻና ኢንሻአላህ እንገ ቦሩቲ ነጋ ናቱራ ረቢ ነኡሜ ኢሲኑሜ ሀጉያ ቦሩ ፉለሳ ዳበቹ ተኙ የቻን ኢስንጃለዳ ሼርና ጎዳ ነሞተን ዳወቲን እንጋ ጉያ ጋሪና ቀባዳ ገለቶማ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።